Ял жинезем пір жұғышлы болса, еврлыға парындарашы. Чуваш Академия драма театринже Марина Корягина пьесы дырықлартна теле кайге спектакль премьери бүлже. Авторында мінле қызықлы темына хускатна тада артисемына сцена жинже мінле пұрны жагертне. Леонид Петров корреспондент қалазығдардад. Пьесыри пуш петсе браган ялда был заирдеть. Шурцем пушанза быращен. Колхоз панкруда духнебе, эшсер юна выбить аршинзем укша деньги жираза, пызык хулазыне духсагаящен. Шамрак сем юлман. Шаунба ялда ача земде жук. Шагынбе гюгерчиге хали, чилай чваш яленче санама булать. Авторынде Марина Корягина хайын чуненде маниратныне ширны булганде ол. Олда ялдан духнускер, яла час кайса жүрегенскер. Ялды, халги ялды ларудоруда палетвел. Хайын жуғжырзем телей бірге кунда дұқса бұрашы бек тойынад. Нумай идулартны был мәнре шин кашни жин телейі хайын майланланад. Шағы идузем телей хайне хай келеді ол. Еунжын крешмелей, жак телейжын. Ялда вренегенсем пулманран шкула хубасы иду зиксе дугать. Шаунбегех клубпа ытты социалы объектада шырашакма булдарашы. Шак еварлхран дугастезе хирарымзем демография лайхлатма жутлашы. Анжақта кундада кылдык сырмар. Таврарада перден бірар жингына бурынать. Хирарымзем ына пайлаза хиришсе бедеші. Вадыжин дезе ағалден галаман. Шыршылдан иртнех ведура генеми пурнышран уйролзага ичень, яла телей кайыкне таврас ялаплыға хыжине илет. Кунбек спектакль земзем кирлі, анди шак залара лараганзем шутлачыр, тень кашны ернерек яла жүремелі, тень тивишлеганова дұқсан ялақ пұрынма ғаймалла дезе. Ішлеме биде гамылы бұлжы, Валерий Карпов лартын спектакль зенже біррегін амары бұлядып, бұл ялана тарын шуғышне турцагларма дырыжат, артисене ұжымлық тузабама дырыжат, хай артист пұлнымай, шавынбада мұқтав дұрра спектакль шутладып онышлы бұлза дұқры дезе. Телейгайге спектаклі артисем кіске вғытра қадірлезі жидеріне. Ішленемай мұскаралы самансемде бұлны. Постановкына вартма труппыре актрисы зен ытларақ пайне явыштарны. Теп рольде вара пірден бір аржин. Кураганземде сцена жинже вылаганзембе пархум жинже бүлжеш. Театрда жүресе хамыр кымылзене Шамбек тебір жүхне евір вғытсене шағында келзе савынза, хамыр савынза, ебір хамыр пулашлыға, хамыр пурныжа көштік час сабыны бек түйінет мана. Еп Шамбек шутладып. Көмілдан бұқсалардың мұршақ спектаклия. Келешірі, бейде келешірі. Хамыр авали бір малашлық, шамыр сен малашлық не бұрдымыр. Шынақта Шамбек тұрышса, бұрде бірлешлезе, бұрынзан перен бұрыныш малла даланза бұраса жанат бір. Телейгайге спектакле тебірхут Чуваш Академия драма театрин сцены жинже юбау ихен 22 жинже курма бұлі. Чуваш ең Вали Леонид Петров.